Reka tubasuhuza muherereye hose ku isi. Uyu ni umuvuduko TV tugenda tubasesengurira inkuru zitandukanye, by'umwihariko turagaruka mu gihugu cya Ukraine, niho tugiye kuza tuza tuganira ku buryo bugiye butandukanye. Hariya mu gihugu cya Ukraine ushobora gukora subscribe tukabibanamo neza 5/5, wakana ukazogera kugira ngo ujye uba mbere mu bambere babashije kubona notification zacu, nyine kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Ni intambara igiye kumara iminsi igera ku 9 ya hariya nyine Ukraine iri guhangana n'Uburusiya. Ni intambara yatejwe n'Uburusiya kuri Ukraine, abantu bakibaza bati izarangira gute. Ku munsi w'ejo nibwo uruganda rw'intwaro kirimbuzi runini ku mugabane w'Uburayi wose, ntiwumve ko ari muri Ukraine gusa, kuko uru ruganda runini rw'intwaro kirimbuzi rwabaga hariya mu gihugu cya Ukraine ku mugabane w'Uburayi hose, ndetse n'uruganda rucura amashanyarazi hariya ku mugabane w'Uburayi ni hariya rwabaga. Abaturage bagize gutya, barangije baragenda bararugota koko, bavuga bati ntabwo muregera uruganda ingabo z'Urusiya, byarangiye zirufashe. Ni mu gicuku cyo ku munsi wa gatanu, Perezida Volodymyr Zelensky yasabye abanyaburayi ati ni mubyuke, mu gihe havugwaga umuriro ku ruganda rutunganya ingufu kirimbuzi ivuye ku bisasu by'Uburusiya. Ni nyuma y'amasaha habaye ibitero ndetse n'umuriro kuri uru ruganda, aho abategetsi ba Ukraine batangaje ko rwamaze gufashwa n'ingabo z'Uburusiya. Rero ibiro nta makuru letazi byagiye bibisubiramo, ndetse bivugwa ko abategetsi bagiye bavuga ko urwo ruganda rwamaze kugwa mu maboko y'Abarusiya. Ni intambara ikomeye cyane imaze guhitana abantu benshi hariya mu gihugu cya Ukraine. Ariko ahandi Ukraine nayo yagiye ishakisha abasirikare hirya no hino, aho yari igeze muri Senegal ishakisha abasirikare b'abancanshuro kugira ngo bajye kuyifasha. Mugira ngo mwe numvise itangazo ry'uko hirya no hino ku isi abantu bemerewe kujya gufasha Ukraine kurwana n'Abarusiya. Ariko Perezida Vladimir Putin warakomeza gufunga impande zose. Mu kanya gashize nibwo Perezida Vladimir Putin agize atya, arangije ati ubwo umunyamakuru yamubazaga ari hariya mu gihugu cy'Uburusiya ati ese Uburusiya ntabwo buzaba ko butagiye mu gikombe cy'isi bizagenda gute? Vladimir Putin ati buriya rero imikino ntaho igomba guhurira na politike. Mu Burusiya nibutagikina icyo gikombe cy'isi nacyo barimo baravuga ntabwo kizigera kiba. Kugeza ubu Uburusiya bamaze guhamya ko abasirikare basaga 450 bamaze kugwa mu gihugu cya Ukraine, mu gihe Ukraine yo ivuga ko abasirikare b'Uburusiya bagera ku 7,000 ari bo bamaze kwitaba Imana. Tuyibutsa ko uyu ni umuvuduko TV, tuza tubana namwe, tuza nyine tubaha amakuru agiye atandukanye hariya mu gihugu cya Ukraine. Hanyuma nanone ubu Abarusiya bamaze kurya karungu, nyuma ko umusirikare ukomeye wo mu ngabo z'Uburusiya yamaze kurashwa na mudahusha wa Ukraine, cyangwa se mudahushwa. Rero ni ingabo za Ukraine zishe umusirikare mukuru w'Uburusiya, uyu ni Majoro Andrei Sukohovetik mu ntangiriro z'icyumweru cyashize, nk'uko byatangajwe n'abayobozi ba Ukraine n'ibitangazamakuru byo mu Burusiya. Urupfu rw'uyu musirikare w'imyaka 47 ntabwo rwahise rutangazwa, ariko Pravda ushyigikiwe na Kremlin yavuze ko yiciwe muri operation idasanzwe yabereye muri Ukraine. Ariko ubundi nk'uko ibiro nta makuru bya TASS by'Uburusiya byabitangazaga, ngo Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yashyizeho Sukohovensky nk'umuyobozi w'ingabo za 41 zishyize hamwe rero mu karere ko hagati mu mwaka ushize. Yabaye kandi umuyobozi w'ishami rya 7 rya Airborne Division yakoreye muri Syria, kandi ahabwa ibihembo 2. Rero uyu ni umwe mu basirikare bakomeye cyane bapfiriye muri kiriya gihugu. Ariko kandi abantu benshi baribaza bati iriya ntambara yarangira ite? Se ni gute ishobora kurangira? Umusenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ikintu kigomba kuba kugira iriya ntambara ihoshwe ari uko Perezida Vladimir Putin agomba gushakishwa akicwa. Ibi ngibi kandi ese koko Vladimir Putin azicwa bizagenda gute? Ariko
kandi abantu benshi bakomeje kwibaza batari ku mundi ko twumva Ukraine na Burusiya barwana bari gupfa iki. Ikinini hari agatekereza umuntu yagendeyeho kamwe yenda ngerageza kubaha, ngo n'umugore yabazaga umugabo ati mu by'ukuri kubera iki Burusiya butera Ukraine, hamaze mu mugabo afata icyuma inkota araza ayishyira ku musego ariryamira, umugore atangira arasakuza cyane ati nge ntabwo nshobora kuryama ufitiye inkota. Ati rero uko niko Burusiya bwari bumeze. Impamvu Burusiya butera Ukraine, impamvu nyamukuru nuko buriya Ukraine yagiye ngo igerageza kuba itwazwa igitugu cyangwa se ishaka kuba icyambu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugabane w'Uburayi kugira ngo babe babuza umudendezo Burusiya, bimwe mu byo Perezida Vladimir Putin atigeze ashaka, ndetse igihugu cya Ukraine ubwo cyashaka kujya muri NATO cyangwa se za ngabo ziyunze, yarabyanze cyane avuga ko ari amayeri y'Amerika kugira ngo aze rero begere hariya ku Burusiya babagirire nabi. Hanyuma ejo bundi nanone Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron agira gutya sanagare ejo bundi nejo ahamagara Perezida w'Uburusiya, arangije Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ati oya nta gahunda yo guhagarika intambara mfite. Arongeraho ati mw'Abafaransa mwe ndabubaha, ariko ikintu gishobora kuba nuko ibi nimukomeza kunzanaho uburyarya na perezida wanyu, namwe ubwanyu ushobora kuzambona uwo ndiwe. Uyu mugabo Vladimir Putin ntabwo yoroshye. Mu minsi yashize nanone umuherwe wo mu Rusiya yiyemeje kuzahemba akayabo ngo umuntu uzamuzanira umutwe wa Vladimir Putin. Ese uyu mugabo Vladimir Putin namara komeza akabaho bizagenda gute? Ni umucuruzi w'umurusiya witwa Alexei Konanikin, yatanze akayabo kagera kuri miliyoni y'amadolari yo guta muri yombi Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu nyandiko yashyize ku mbuga nkoranyambaga kuri iki cyumweru ubwo Uburusiya bwari bukomeje gutera Ukraine. Iyo nyandiko yashyize kuri LinkedIn yari iherekejwe n'ifoto ya Putin n'amagambo agira ati wanted dead or alive Vladimir Putin for mass murder or murder. Rero uyu nguyu Ken yanditse kuri LinkedIn agira ati ndasezeranya kuzishyura amadolari angana na miliyoni abofisiye bazubahiriza inshingano zabo z'itegeko nshinga bazafata bagata muri yombi Perezida Vladimir Putin nk'uwakoze ibyaha by'intambara hakurikijwe amategeko. Abasesenguzi benshi bagenda bavuga ko mu by'ukuri aho iyi ntambara yakwerekeza cyangwa se icyagerageza kuba cyagabanya iyi ntambara ari uko Perezida Vladimir Putin ashobora kuba yakwicwa cyangwa se akaba yafatwa mpiri, kandi nanone abandi babirebera kure bavuga ko bishobora kurangira Perezida Vladimir Putin abaye umwe mu bantu bagirizwa ibyaha by'intambara. Ariko nawe nk'umuntu utekereza, mu kanya gashize nibwo Uburusiya bumaze gutanga agahenge mu mijyi igera kuri 2 ya Ukraine kugira ngo abasivile bahunge. Mu minsi yashize abasivile banze kuva mu mujyi ku murwa mukuru Kiev, ndetse bagose ruganda bamaze kwigarurira rukora intwaro kirimbuzi, aho Vladimir Putin yavuga ati nta maraso y'inzirakarengane nshaka ku biganza byanjye, mwe abaturage mwe muve mu nzira hanyuma abasirikare bahangane. Rero Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko ubu bamaze gutanga agahenge kuva isaa 4 mu masaha ya Moscow mu mijyi ya Mariupol na Volodymyr kugira ngo abasivile bashobore rero kuba babasha guhunga. Ibi bibaye nyuma y'aho umukuru w'umujyi wa Mariupol asabiye ko batanga agahenge rero batanga agahenge ku baturage mu gihe mu mijyi ihafunze kubera ibitero by'ubugome by'ingabo z'Uburusiya. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya ivuga ko uyu ari umwanzuro wumvikanyweho n'abategetsi ba Ukraine. Niko rero gahenge ka mbere gatanzwe kuva Uburusiya butangiye igitero ku gihugu cya Ukraine hashize iminsi igera ku 10. Uburusiya buvuga ko kandi bwumvikanye gufungura amayira hanze y'iyi mijyi. Ni inkuru nziza cyane ku basivile bo muri Mariupol ndetse na Volodymyr. Ni imijyi igoye kwisoma my friend, bifuza guhunga, ariko ni nayo mijyi yonyine ihawe aya mahirwe kuko indi yo mu gihugu yo izakomezwa guterwamo amabombe. Aka ni agahenge gatanzwe nyuma y'aho Volodymyr
Boychenko umukuru w'umujyi wa Mariupol asohora itangazo n'umubabaro mwinshi asaba ko amayira y'uyu mujyi yafungurwa kugira ngo abahunga rero bahunge kuko nta kundi bagira. Ni ibintu bitoroshye, amabombe ni benshi, imvura y'amabombe hariya mu gihugu cya Ukraine ntabwo byoroshye cyane. Mu kanya gato ubona ateguraga iyi nkuru nabonaga hariya muri Central Africa mu mujyi wa Bangi mu murwa mukuru abaturage bigaragambye biraye mu mihanda bafite amadrapo y'Uburusiya bashyigikiye Uburusiya bavuga ko rwose ibyo buri gukora ari byo, ariko kandi nta muntu wagakwiye gupfa. Ni mu gihe kandi abantu bibaza bati ni iyihe mpamvu NATO cyangwa se NATO ni OTAN itigeze itabara muri kiriya gihugu cya Ukraine kandi ibintu byaradogereye. Impamvu irimo nuko biriya bihugu ahanini bitabarana hagati yabyo, niyo masezerano bifitanye, igihugu kirimo iyo gitewe nibwo iyi NATO ihita ijyamo. Niyo mpamvu wabonye Leta Zunze Amerika ndetse n'i Burayi bagira gutya bakohereza amamiliyoni menshi cyane ndetse n'intwaro, ariko ntihagire abasirikare bajyamo. Nkibibutsa ko uyu kiri Umuvuduko TV waza ugakora subscribe tukabana neza 5/5 turi kugenda tuvugana namwe ndetse tubasesengura ku bitero by'Uburusiya buri kuba muri Ukraine, impamvu bayiteye ndetse n'impamvu NATO cyangwa OTAN itari gutabara. Nanone ikindi tubabwira bamwe mu bivugwa ukuntu intambara ishobora kuba yarangira, ariko reka dukomeze tugenda tuganira. Mushobora gukora subscribe hanyuma ukanakanda arakazogera kugira ngo ujye uwambere mu mbere izo nkuru zigeraho, kandi ukanakanda kuri like, share, ukanadura n'icyerekezo kuri comment kugira ngo tuyibanemo neza 5/5. Kuri aka kanya imibare iheruka gutangazwa nuko abaturage bagera kuri 512 basaga aribo bari bamaze kwitaba Imana. Ni imibare iheruka gutangazwa kuwa kane, harimo n'abana bagera kuri 14 nyine, ariko kandi mu bikomeza bivugwa nuko abirabura byari bigoye kugira ngo babashe kuhunga cya gihugu cya Ukraine. Hanyuma ariko byunze ubumwe by'Uburayi byari byabihakanye. Mu kanya nabwo hari itangazo rigiye ritambuka hirya no hino bavuga ko ngo u Rwanda rwavuze ko abanyarwanda bagerageza gushaka bari muri Ukraine bagerageza gushaka ko bajya ku mipaka kugira ngo bahure na ambasade y'u Rwanda muri Pologne kugira ngo abashe nyine kuba ambasade y'u Rwanda muri Pologne ibashe kuba yakwita kuri abo banyarwanda. Ni ikintu cyiza cyane kuko ibihugu hirya no hino babirimo biragerageza kwita ku baturage babyo. Amabombe ni menshi cyane muri cya gihugu cya Ukraine, ese bizarangira gute? Se amaherezo araba yahe muri kiriya gihugu? Ntabwo byoroshye cyane. Mbibutsa ko twe tukiri Umuvuduko TV, ushaka kubona inkuru zacu ni ugukora subscribe ukazogera kugira ngo ujye ubona notification zacu, ndetse ukanakanda kuri like, comment ndetse ukanabisangiza abandi ukanda kuri share. Twagiye tubashimira uburyo kimwagiye mukora subscribe kandi byagiye bizamuka cyane. Reka twizere ko muzakomeza kubana natwe ku ntambara y'Uburusiya n'andi makuru menshi cyane yo nakagaruka. Nawe ushobora kuduha igitekerezo ukanda muri comment. Reka gende ncumbikiye aha. Ciao.